Assalomu alaykum tuğanlar, qandaysыңар? Sizler менен базар хабар. Бүгін туғандар şu Жалабат жылқы базардабыз, мал базар, қой базарлар шыққан. Жылқы базар тартып көрсөтүп беребиз туғандар. Ана негизи тартпай аттык эле, мындан бул жагына ар дайым тартабыз туғандар. Видеого 15-20 миң адам көрөт, 1000 адам лайк баспайт ата. Лайкты басыңыздар туғандар. Анан жылқы чыгарам десеңиздер, реклама боюнча номер турат. Реклама деп кайрыласыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Анда биз сурап баштадык туғандар. Қанша ол туған шул? Қаншасы екен? 5 асы 119 миң сом болып тұр. Жалабат жылқы базар туғандар, аз тайлар өспірімдеуден баштап сартабыз байым. Еркек бұрғачу ака? Қанша болды? Бұрғач екен. Қанша болды ака тай? 99. Türk adresi veren boşak parası. 9 ming bo'lib tur, bushti ekan. To'g'onlar. No. Erkak baka. Urg'achi qancha? 90. Qunan? Bushti, urg'achi bushti. Baytal to'g'onlar 90 ming so'm ekan. Hozir erkak urg'achi taylarga boshlaymiz. Spros ko'p bo'ldi. Qanchada o'tasizlar? Baytallar urg'achi? 90. Qancha berdi bu? 83 ming so'm beribdi tuğanlar. Şu Baytalga. Tak. Erkek tay ekan. Qanchada odasiz, brat? 65. 65. Qancha berdi? 60 berdi. Bu erkek urg'achi bu? Qancha so'm kam? 55 ming. 55 ming so'm ekan. Var degan ova. Jassacha. Ova aka, like basa öresiniz. Erkek taylar ekan. Somu da alıp koydum. Soda oldu. Qancha berdi aka? 85. Ekovi teng erkek ha? 85 yarım berdi ekan. 42250 dan ekan. Bireymen koş. Shuni qo'shdi o'tadi ekan. Shu taylarga. Ova. Reklama bo'lganda. Reklama çıkar. Satish kerak, chalish kerak. Ova. Onlar. Qancha bo'ldi aka shu eko? Qancha oldi? Toqa. 7,5? Ha, o'sha qo'la ketdi-da 5,5 ga. So'ngga berib qo'ydim. Ana toqa. Ertamanki baho yaxshida ertaman berish kerak edi. Qaylar to'g'onlar. Erkek urg'achi aka? Urg'achlar qanchadan? 60dan. 60dan so'radi aka, qancha berdi? Aka, so'radimi? 55dan so'radi. 55dan? Ha. Yaxshi. Ha. Murg'achi o'xshaydi. Tug'an taylar qanchadan? Qaysi? No. Havo qancha? 50 kam. Urg'acha? 50 ming kam bor. Nolar chakalar? Bular 45 ming. Skidka. Ha, buna cho'g'ildi vaqt. 50 ga olgan bo'lsang bir tay qo'shib berasiz. 50 mingasa bir tay qo'shib beradi ekan, skidkasi menga tug'anlar. Itbekar. Bar urg'achi? Itbekar bo'ldi. Itbekar ekan. Uchi erkek. Ha, yaxshi. Dehqonchilik bu? Olib satar. Ha, bozor dehqon, ha, короче. Asfalt. Ha, bo'ldi. Yaxshi akalar. Aytib o'tgan yaxshi-da. Notondar, ikkovini sodasi bo'ldi ekan, asraysiz. Erkek taylar, urg'ach taylar baba. 150 qancha beradi? Soda oldu. Ava qancha bertasizlar? 40'dan 80. 40'a giden ben. Urg'achi mi? Urg'achi. Ha. 80 42 dan. Ketdi. Ha, bo'ldi aka. Yıkanlar öteşti oldu. Ha. Ha. Bular qancha tuğan? Erkek mi? Urg'achi. 55 ba? 55 ming so'm deydi. Bizda Baytal deb kommentariy yozgan ekan, Baytallarda tartamiz hozir. Erkek urg'achi va? Qancha so'm va? Kaltata ya? 65 deydi. Siznikicha va? Bizdeki 60 kami var dedi. 60 kami bor. So'radi? So'rashdi. Qancha so'radi? 54 mingga so'rashdi. Bo'ldi. Urg'achi aka? Erkek. Qancha so'm? 51 dedi. 51 ming so'm. So'radi? Qancha berdi aka? 43'er. 43,5. Bo'ldi.
Urgacha mı? Bir erkek, bir oğlan. Kaysınız erkek? Bu karası. Karası. Qanchada o'tasiz bu erkegin? 70. 70. Nargısınchi? Urgat bu da 70. Qanchadan berdi o? 65. 65'ten berdi o. 65'ten berdi degan o'g'illar. Tak, endi bu jog'i bebaytallar ekan. Kirib tartaveramiz. Qancha baytal? 90. Qancha berdi aka shuga? Sıraylik. Bo'ldi. Bular qaysinisi жаңачмасы qaysi? Жаңачма. Narxi 5 tuğan. 5 tuğan. Qancha bu palta shunda aqchalari? Aka 115'ten de 30, ekoten verste bo'lsin. 115 dan ekovi teng erta bo'ldi. Shu ukam bu sata turgan. Qayerdan bo'lasiz ukam? O'zgandan de. Bo'ldi. Shu ukaga bir like bosqila. Ko'ngirteng tartaveraman. Qancha aka buni aqchasini ayting? Aytmay. Yo'q, qaravang, atdi. Yo'q, 104'ten aldık. 104 mi? Baytal, to'ylay. Çok oynamıyor. Uyalma aka. Bunları aytmayın. Haydasın verin. Жаққа өтеміз. Туғандар. Har biringizdir лайктарды басып бірден каналға атталып, жылқы шығарам дегендер қайырлы бересіздер туғандар. Құдай бұйырса, актив жақсы эле болду, нуат саудасы болду екен. Ага, қанша ақчасы? 200. Қанша тиш? Аси. 2 Асия 200 кем бар. Қанша бердіңіз ака? 142 бе? Болды. 142 берді екен. Боз атты да. Қаншада атасыңдар ака? Boz attı. 140. Қанша аси? 3 аси. 140 мың сом екен. Туған сілер кече? Қанша ақшасы? Аси? 4 аси. 125 мың сом екен. Машин тартып өрсем, ава сізі кече? Yalnız Ақшасы? 120 камер. Қанша берді ава шуны? 102 bin lira. 102 мың. Раса жайлауға кетеді екен да атыз, а? Жақсы. Лайктар басып тұрады туғандар. Базар хабар. Ака, қаншада ота сатты? Қаншасы? 2 аси. Улақа нормально? 150 бар, а? 150. Сілерге че туған? Мұнда айдайсыз бі кішіне? Жоқ, мұна кішіне бұрын өлі алды арқасын бір көшіртіп қойын, ака. Ака, тартып қойдым мен адамдарға, мұнда ақшасын айтып қойын. Болды. Birden Callıvat'tan 85-90'dan aşkan yok. Ukam қанша? 150 мың сом. Қаншасы? Күшті бі? Қанша берді? 100 мың берді екен. Базар хабар деген YouTube канал. Ұқтыңар бі? Лайктар баса бересіңер. Базар хабар. Туған атта сен азын айтып қой. Қанша екен ақшасы? 90 verem degen. Қаншасы екен? Canlısı. 90-ға? 86 қылып ба? Минги чат екен, жақшы, жайлауға. Қанша? Қаншасы? İşte. Қанша берді? Бұл 150 де, ішті дейді. Қаншада отасы шыны? Как раз mı? 100 bin arıza. Қаншасы? 5 asıl. 5 асы. Сұрады бака, қанша берішті? 87. 87 мың сом берді екен. 100 мың сом дейді. Болды ака. Ава қанша сом бұл? Қаншасы? 350. Қаншасы? Қанша? Жазға. Улағы болса керек. Болды. Улағы барды. 79 мен, 74. 08-60 туғандар мұна. Тұяқтары жеген месе нормально, Бар жоғы нормально екен. Bir aydan şava. Болды. Туғандар шалы өресіңер. Базар хабар. Erkek vurgaçı ekan bular bari. Erkekler yanmaz. Qancha so'mdan tuğan? Bo'ldi bu yoqdan. Egeler kim aka? Qanchadan ekan aqchasi? Qanchadan ekan ava pullar?
Surayız tuğanlar akçalarını. Beyleri kim var? Urgaçı. Ha, urgaçılara var ha. Rusya'dan kelgenler ekan tuğanlar. Like'larga basıp turasizlar, mına bey baytalda. Ya akçalar qanchadan? Güzellikten qancha asıylar akalar? Ha, Qancha asıylar? hem har qanday. Jangasi var, ekasi var, taylari var. Rossiyskiy paroda var ha? Taylar 120 dan da. Taylari 120 dan. Nomer aytsangiz aytib qo'ying aka. Nomer qanday? Bo'ldi. Nabakan aka. Kontrolyoruz, like'larni bosingizlar. Reklama bo'yicha qayrilsangizlar, nomer turadi. Qayrilib berasizlar. Mana to'g'ri qo'shqa. Aka qancha bu to'g'ri qo'shqa? Sheyx. Qancha aka? Satılbay, qanchasi o'zim bunday? 3ta. 3ta mi? Taqalatgan olib keldingizmi? Satılbay degan tuğanlar bu. Satıla turganlarni qo'ldan kelishincha so'rab o'tamiz. Qanchada o'tasiz aka? Asi? 3 ulog'i bor a? Nomer aytsangiz aytib qo'ying aka. 73 bilan 66 54 58 ha. Xayrli o'rasizlar tuğanlar. Qayerda bo'ladi? Qaradaryoda ekan. Uloqlari bor deydi.